o te whaatala whatu i le paia, ma le mamalu le awhia, ma le au mai moa le nei tai au. O te whaftai le atua, ua tātou moa le nei avanoa, tātou te whaitawina ai lo na whionga paia, ma tātou susuina ai whaatasi lo na whionga. Ai le i amataina le tātou susuenga i le nei tai au, o te walau atu ma le whaaloalo lava, ia puno mai o tau wau, ia ai le au taitaina tātou si tātou te talo. Whaftai le atua lo ngan lei, whaftai o matu mole nei avanoa, mātou te whaitawina ai lo a whionga paia. Vea oi le atua ma le matu whaia auna le nei tai au. Whaatasi mai a te mātou, le mātou talo lea lo whio, i lo swaf pele Jesu. Amen. Ia, o le tātou tus whaitau, o le ioange sumat wha. Ioange sumat wha, whaip mua, o le mau o matua i māsani ai tātou, le ioange sumat wha, whaip mua, whamai, aua lea tō vale o tō loto, i o tō whātua i le tua. Ia, whātua mai fo i atea. E tele mea nofo ai, i le maoto o lo tama, ane le ai, ia o te whai atu ia te o tau, o te alu e sauni se mea e no nofo ai o tau, a whai foi o te alu ma sauni se mea no nofo ai o tau, o te toi sau, o te talia foi o tau ia whaatas ma, ina ia iai o tau i le mea o te ia, o tau i loa le mea o te alu iai, o tau i loa foi le ala. O pui ana whetalai iai e sui ana au so e wha mawhanwhana i a te ila tau, o le Ioannes fulmartolu, lea na whaanoa ia Peteru ina ua whetalai ane i Jesu o ia o le alu, o le mea i alu iai, e le mawhai ona muli ai se tasi. Le whai atu lea o Peteru, Simona Peteru ia Jesu, le li ie, bo whea e te maniu atu iai, ma ua tali atu Jesu ia tia, o le mea o te alu iai e le mawhai ona e muli mai. Whai atu lea o Peteru, le li ia, pe se ale mea o te le mawhai ai ona muli atu ia te, oi, o te tuuna atu lo uola ia te, oi, o upu ia o Peteru, le mana o e whai lo atu i ia Jesu, o ia o se tangata matua ia lofa wha maoni ia Jesu, o ia se tangata te lea lona lofa, o lea lofa lea na mana o i Peteru whai lo atu ia Jesu, lea lofa lea ta o lea kape wha e lengi. A lona winga wha sa mo lea lofa wha lea tua. E tolu upu o lea lofa i wha e lengi. O lea lofa lea ta o le eros, o lea lofa wha laulangi, o lea lofa lea ta o le feleo, o lea lofa wha le uso, ma lea lofa lea ta o lea kape, o lea lofa lea wha lea tua. O lea lofa lea na manao i a Peteru i lo Jesu lea ti ia, o lea lofa lea ta o le lofa wha lea tua o lea kape. Alai sirfia Jesu, lei matua i ati alewa ai o Jesu le te tonu le loto o Peteru, matua i mamao a Peteru, matua i ese mamao a upu ia e tautala ia Peteru man mele te tonu o le loto o Peteru. Telo tātou ta te oi le tua, ma tātou sanga, ma tātou upu. Alai sirfia le tua le mele te tonu o le tātou loto, matua i ei te mie, e tātou te talo atu e te talo atu ai ia Jesu. A lei ese me ia sau, ese me ia te tautala iai, ma me le te tonu loto, me le tautala i Peteru, matua i ese man me le sai te tonu o lona loto. Lea na whai atu lo Jesu ia Peteru. Peteru, e te whaafiti whaatolo i te au te pole nei. E le vivini le moa le pole nei se longa ua e whaafiti whaatolo. Lea na whanua noa i Peteru uma le tusi o le Ioannes fumartolu. O Ioannes fumarwha, o upula ia na avi Jesu e wha mawhanwhana ia te lātou, o te alu e sauni se mea e no nofa ia o tau, ai o te toi sau, o te talia foi o tau i mea o te ia iau. O upula ia wha mawhanwhana vai, e ui lawa i le i ato o tolo o langa te minei, ai o te popole, o lea o walu i lau tamā e a vea au whai ma whai tau langa sili, o te tū i luma lau tamā, e whai alo ngā luenga mo oi. Aua e te, aua te whaanoa noa, ia e whaatuatua i lea tua, whaatuatua mai fo i a teau, upu e Jesu. Ia, ona, ave leo Jesu wa ave e whaamasino. Muli leo e Peteru i ati ia,
Le mau e tātou li Ioane suman valu. Ioane suman valu fai pa suman valu. Fa mai ua tutu mai tautua ma au ona. Ua lātou tafu le afi malala. Pu mai upu ia le afi malala. Afi malala. O le wha elengi Anthrakia. Teu lau loto upu ia. Afi malala. Ma le Anthrakia. Mai lea, a wā ua maalili. Ua lātou wha mawhana iai. Ua tū fo'i pe teu whaatasi mai lātou. Ua wha mawhana ai. O loo tū i pe teu luma le afi malala. Wha mawhana ma wha longo i le whamisinonga. Oi nāna te e aia pe teu. I fisilo tangata fisili whamai. O elena e whaatasi mai Yesu. O na whaafiti whaatolu lea o pe teu ia Yesu. Ona vivini lola ia o le moa. Whaatau nuu ai lea upu Yesu. Wai loa e Petero. E moni lava upu Yesu. E matua i mamao lava lona loto. Ma le meia na tau tala ai o ia i le Ioanes huma tolu. Whamaila rutuspa ia. Wa halu le ato. Wa tangi whaaluk tu lotu ia. Gangi whaaluk loku ia Petero ruma le atua. Matua i sala mo. Wa le toi manau ia Petero toi a vea ia masoo. Le toi na uia toi ve maso aisia wa whaapeo ia Petero ia wa makwa I unworthy anga ia a e upulea whai mai wa matoi unworthy pole anga waa wa le toi worthy fonga le o Petero e a vea ia maso le mafu anga lea le atato wo le Ioane e luas fulu matasi Ioane e luas fulu matasi le wa toi tu manu malo mai Yesu mai le tunga mau wa whailoa atu I ona au soo. O ia leo o toi tū mai. O lo iai fo'i Petero I le whatasinga lea. O na alu leo o Petero whamai o le atoi fo'i o le atoi alu e toi fo'i langa luenga le se ia le whangota. O le manatu o Petero o ia matua I unworthy lover e toi muli a Yesu. O ia matua I unworthy lover e toi alu e whainga luenga leo le atua. O le manatu o Petero o tau ia au soo ia. Tos fulu, o tau. Au, ya, matua I mamao lava uma le ma Yesu. O au lea o toi fo'i I lo unga luenga le sei e whangota. Na alu leo o Petero alu e whangota muli atu wai ma isi au so o woi o Petero. Ia, ngō lea whangota tai au. Ia, ai le umalinga luenga o Yesu. Mana o Yesu. E toi alu lava e toi whaamalosi ma whaamawhanwhana ia Petero. Whamai lea, ua wala au atu Yesu I ona au soo ia lo iai I le vai. Whamai lafo le upenga I lesi tu. Leana lato mo wailola I o ia. Ona toi mana tua le Petero. Lea matanga le teimi lena wala au wina ai Yesu ia te ile mai lea matanga. O Yesu lena whai atu ia ngai ia. Velo le upenga le si tu. Lenga mawa ia. Lea o toi whai atu Yesu. Velo le upenga le si tu. Wa leva na whaangota ia Petero. Lei masi ia. Fia fo'i Petero whaangota. Wa le o toi le leila na langa whaiva. Le o toi le lei. Langa aisea. Langa wa ese de mea lea wa wala au wina ai lau no langa. E fiua e toi fo'i langa ngaluenga le sa iei. E le toi le lei aisea. Langa lea wa umana whiriwhiria le toi le ngaluenga lea. After bringing in the fish, couldn't wait. He started swimming. And he's swimming to shore. And the moment he comes out, he's confronted with Anthrakia. Le teimi wa sau mai fafo ia Petero mai vai. Wa fia o tu ia Yesu. Ai swadi atu Petero. Vai atu Petero. O fate ia Petero I le afi malala. Ne non fai atu ia te o teu le afi malala I tō loto e tatu e fo iei. Only 2 times in all of Scripture is the word Anthrakia mentioned. Na le whaalua lava I le tuspa ia. O lo whaangaina ai le upule le afi malala. Only 2 times. And Peter is at both of them. Peter was at the first one in John 18:18 when he denied Jesus 3 times. And now he's in front of Anthrakia because Jesus is recreating the scene where he denied him. Jesus is going to make things right by bringing him back to that scene. So Jesus creates or recreates the scene by bringing fire. O le afi malala lea
ua umana sauni e Iesu e whaamawhanawhana I lātou, a la lātou ai whaatasi I le areto. Ona whai atu lea o Iesu ia Peteru. Peteru, e te olofa I tea. Whanau noa lawa I Peteru, mai Peteru. Iesu o te alofa I te oi. Ona whai atu lea Iesu, Peteru, e te alofa I te au. Mai leo Peteru, ioi Iesu o te alofa I te oi. Whaatolu lo lai ona whai atu Iesu, Peteru, e te alofa I te au. Whamai o matua I whaanoa noa ia Peteru, ino o toi fisili atu Iesu I te ia. E le malamalama tele tātou I le mele tupu I pe a whai e tātou te le malamalama I le wha e lengi. A whai o le wha e lengi e tātou te malamalama I le mele tupu I. O le upule mfisili atu a Iesu I a Peteru. Le upule o le agape. Peteru e te agape I a te au. E te alofa wha le tua I a te au. Mantua o tau. I le ioange se fulu ma le tolu. Lena whai atu I Peteru I a Iesu o te tu ina atu lo ola I a te oi. O le tua inga alofa ngā tau le alofa wha le atua. Lea lau o fisili atu Iesu I a Peteru mele tonu lono loto. Peteru, e te alofa I a te au. E te akape I a te au. O le tali o Peteru, whamai Peteru. Iesu o te wheleo I a te oi. Whamai Iesu, e te alofa wha le atua I a te au. Tali o Peteru, o te alofa wha le usa I a te oi Iesu. Toi fisili le wha lua Iesu, e te alofa wha le atua po le akape I a te au. Ai whamai e Peteru, Iesu, o te alofa wha le uso o te wheleo I a te oi Iesu. O ne vai atu leo Iesu I a Peteru. Peteru, e te alofa wha le uso e te au. E te alofa wheleo I a te au. O na whaano noa leo o Peteru, vai atu Iesu I oe. O te alofa wha le uso I a te oe. O le winga na mea lea o tutupu I. O le winga na mea lea o tupu I. O le fie loa Iesu pe moni, pe mawhai e Peteru o na whaamaungi o na upu. Pe mawhai e Peteru o na tautala sa o Peteru de mele o na loto. E le manao Iesu e tau mai e Peteru ni upu e le o moni ma whaamauni. E le manao Iesu e tau mai e te alofa e tau ai e le moni lo walofa. Pau an mele fie loa Iesu pe moni e mele tutono le loto. Pe mawhai e oe ona e tautala sao. I mele tono loto. Lea lana whai atua I lola io o Peteru ia Iesu o te alofa wha le uso. I o lavalo o alofa I le alofa le te whai mai e le alofa wha le atua. I tai o o langa I le mele ta o le alofa wha le atua. Al mele e ia o tebi nei o le alofa wha le uso. That's all. All I got is just all I got is just the second level of love, which is just the phileo. I don't have agape right now. And you know what? Jesus, that's all Jesus was looking for. He was just looking for Peter to just be honest, just be real. Jesus wants Peter to know, your phileo will do. Where you are right now, that will do. You're nowhere near there, but where you are right now, that will do. Why? Because Jesus wants us to be real with him. Manao Iesu ia moni ma wha maoni ia tato o langa ma tato upu ia awane I tato maua I se mea whonga awane I tato peio o Peteru li oange suma tolu I tato tautale upu a lele ma mao ma tato loto. Jesus is not after perfection. He's just after us just being real with him. And he wants us to be honest and open with him because he's a loving God. And where you are right now with God, no matter where you are, no matter who you are, where you are right now with God, God wants you to know it's okay with him. It's okay. Your life is not where it should be right now. It's okay. As long as we can come to God and say, God, my life is not okay right now. Even if you are dealing with addictions, struggles, that's okay with God, as long as we are real with God and say, hey, I'm going through some struggles and addictions right now. But I just want to come to you and I just want to be real with you.
I can tell you right now, God is willing to answer the prayers of those who are real with Him than to those who come and pray those Pharisaical prayers where they say all these words and yet their hearts are far from Him. Whaftai atu I tatou au mei moa, whaftai mo tō whaalonglong mai I le nei tai au, whaamanuia lava le atua, ia te o tō umalava. I just want to say a prayer before we finish up. Father in heaven, thank you for your blessings. Thank you for this morning. Bless each and every one of us in Jesus' name.